Rero bakunze ba Samuzos TV mbanje kubasuhuza nizera ko bameze neza. Rwose ukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Rero muri Somalia abantu 7 baguye mu gitero cy'ubwiyahuzi. Muri Somalia abantu 7 bapfuye bazize igisasu cyarikijwe n'umwiyahuzi muri cafe iherereye mu murwa mukuru wa Somalia, Mogadishu. Umutwe wa Al-Shabaab ukorana n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda ukorera muri Somalia niwo wigambye kuba inyuma y'icyo gitero cyanakomerekeyemo abandi bantu 7. Abo bapfuye n'abakomeretse barimo banywa icyayi kuri cafe yegereye ahari ishuri y'amahugurwa rya gipolisi mu mujyi wa Mogadishu. Polisi yatangaje ko mu baguye muri iki gitero harimo abapolisi ndetse n'abasivile barimo kunywa icyayi hanze y'ishuri rya gipolisi rya General Kahiyi Police Academy kuri uyu wa kane tariki 17 Ukwakira 2024. Itangazo ryasohowe na polisi rigira riti icyo gisasu cyaturikiye ahantu munsi y'ibiti aho abaturage bakunda kumara igihe bicaye banywa icyayi cyangwa se baruhuka. Umutwe wa Al-Shabaab ukunze kugaba ibitero by'ubwiyahuzi hafi y'ahakorera igisirikare cya Somalia cyangwa izindi nzego za leta mu rwego rwo kuburizamo ingamba zifatwa mu kurwanya uwo mutwe. Ikinyamakuru Al Jazeera cyatangaje ko umwe mu baturage babonye iby'iki gitero witwa Mohamed Ali yavuze ko yumvishe urusaku rwinshi rw'ikintu giturika, agira ati iyo cafe yari yuzuye abantu barimo kunywa icyayi cyabo batuje, nyuma ibintu byose bihita bimera nabi. Umwe mu bakora ku bitaro bya Madina Hospital yavuze ko abakomeretse barimo kuvurwa, agira ati turimo gukora ibishoboka kugira ngo dufashe abakomeretse kuko abenshi mu bakomeretse harimo abakomeretse bikomeye cyane. Akaba no kumwagira cyangwa cyo Samuzos TV bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.